Dayunan ka tuloy. Sampai kamu jokotan jangan sekolah jokotan. Omere, Mamere. Jangan disebut. omere, pinta-pintalan na pasatan mo eh. Iya, kalau Alay mo omere, para omere. Oo. Habang sesuai ng pakot tanda-tanda narahamin na magkulit tugidupin narapatupa asirahan ni Tuhan dapat sunod dua titinat lupaay gulang na sa punang uyong isunuya pe manong pamantali mata magulang batong pinasulang kami kita bawa yang kahorong ni hula-hula inaw pada inaw kami lima hulong munay na marga ni hangin ang iya matututo ka ng margunay
terlumuwi di patumana namin daw parumen namin daw sa tingyo. Sa tadi jangan soalnya ko si dua bagon mana parhatu na dulu majirubian. Horas na kami kelemuna na jalo so di ba hamon ula-ula namin na bangalia. Sa soli saat matubutian. Masa atong na daw kami sa luna papay na muna yun. Sa luna patong, kita naman hula-hula ipaso-paso tuwa. Masa kami meraja namin. Hasalan na yung tanyas na Jadi dia marunong. menjadi Paribadan ko sa tumpang ng pagkatabo. Iwaay, nung sikop sa kami, naburan yung hula si Mama, nang sa luna horong tulola namin. Asalitang mo ang Diyo hinati panuhatan. Pagdama magudas Diyo, kelas manunong manang tuha sa hatan. Kami ulah nami sirai tulang kami rasa kuku para tulang kami sigiro tau kasih ada sabungan orang yang kami sinaga tulang main kami muter-muter tulang karawo kami seturi hula-hula nama tirido sinaga sihota nebaho silaban sinaga sirai hula-hula naposo negolan lupa raja parhusi lubis saluhur naik raja kami negoro kami saluhur na hula-hula mula alam hula-hula kami alam cikosyak kami mengenal yang mencapai pihara hula-hula kami asa